Vi znate da ja ne volim da snimam vlogove, ali nisam mogu da odolim, jer ovo putovanje na koje sada idem, i ljudi sa kojima sada idem, je nešto toliko specifično, nešto što se zbiva jednom u 10 godina. Dobili smo poziv iz Zagreba pre nekih mjesec dana od Saše Tenodija i njegove ekipe da gostujemo u posebno jednoj emisiji koja se snima u Zagrebu, podcastu po imenu Surove strasti. Ljudi koji se bave web marketingom, koji se bave nekim interesantnim poslovima, mislim da ih sve znate manje više. Mislim, jednog znate 100%, a ove ostale možda. Oho, ko me to čeka? Pa gdje ste, momci? Ćao! Gdje ste, momci? Ste spremni za Zagreb? Evo. Čekaj, koga čekamo? Nekog čekamo, a? Spremni. Mogu pogađati jednako. Ko je ostao? Ko je ostao? Pa znaš, Istok poderiš nas. A daleko mu je, realno. Hoćemo se deremo, Istok. Javi se Istok. Ja mislim da ko... Kako si deremo? Evo, nemaš. Gde si, Istoče? Tebe čekamo. Mogli bi da uletimo na primjer na TripAdvisor. Ne, evo nas posle. Koliko smo čekali na granici? 3 sata. 3 sata. Večnosti. 3 sata na hrvatskoj granici, pravac putem bratstva jedinstva ka Zagrebu. O, Turci! Ognjene, kako se zove emisija u kojoj ćemo snimati podcast? Emisija, upravo sam sada saznao da se podcast zove Surove strasti. Nisu mi javili pre nego što sam prihvatio. Pa nešto pričat ćemo o surovim strastima ovih momaka, svako će ispričati svoju. Pa ćemo da vidimo čija je surovija, hehe. Ali čekaj, nismo sva četvorica u isto vreme, jel tako? Ne. Pa dobro, to bi bilo surove strasti. Ali to ljudi ne znaju, brate. Ne, svako snima svoju emisiju posebno. Ali pre bilo kojih surovih strasti, sad upadamo na TripAdvisor da nađemo neko surovo mesto da se surovo najedemo. Surova klopa. Surovog Zagreba. Znači, jer sam surovo gladan, brate. Moramo da pohvalimo vozača posebno. Odličan je. Suvozač je dobar. Suvozač, jesi namestio karticu za internet? Ima internet, da. Dobro, možda je na 100 km tražio pin za iPhone. Pin za iPhone. Od granice do Slavonskog Broda. Ti si tako log, Šta je, bro? radiš me ko kog, hoće da je naučim da mod, izgleda kao riba ispod. Ona će da me dovede do bankrota, polugola ali je nije sramot. Iskulira svakog idiot, da ne udarim tu guzu, bila bi greot. Ne bi nešto da vlogujemo. Šta je to? Ja znam. Neka raketa. Ajde zaustavimo. Dobro, idemo na doručak sada. Da. Od svih lokala koje smo mogli da uđemo, našli smo na TripAdvisoru jedan koji ne radi. Koji ne radi. Provjerili smo i danas nisu nekakvi državni praznici, tako da Je greška na Google. idemo u sljedeći. A na Google piše da radi. Na Google piše da radi. Papir jedi na Google. Dobro, uglavnom Jedino Google. ti si imao sinoć nastup već, jel tako, na radiju? Da, onako, baš je poučno iskustvo. Kako ti se čini kakav je Saša Tenodi, Dobar dečko. Ivan Voras, Dobri kako su momci. bila pitanja? Sve delije, momci. Kako su bila pitanja? Su bila okej? Te nisu mnogo gađali? Ne, super su momci, super je podcast. 2 sata je trajalo, najduži podcast u životu. 2 sata? 2 sata, baš onako rasterećeno i baš onako generalne priče, tako da nije vezano samo za posao, što verovatno
I dobro i loše u nekom trenutku, tako da ono, super. Vjerojatno ćete i vi da dobijete isti tretman. Mi smo danas i sutra. I ovo je Saša Tenodi. Ćao Saša. Bog, kak si? Evo, ti si taj čovjek koji nas je pozvao na ovo dešavanje. Da, koji je pozvao tebe. Ti si nam omogućio da napravimo ovakvu asocijaciju sa... Čekaj, mi ćemo sad snimati neku emisiju. Snimat ćemo emisiju sa jednim strastvenim čovjekom, Milošom Petrovićem. Može. Idemo. Gdje je studio? O, evo ga Ivan. Ivane, tu si. Si ti pričao nešto? Kako je bilo? Ja sam završio. To je taj. Sad si ti na mukama. Ja sam na mukama. Dobar dan. Dobar dan. Evo Vi ste... stolicu. Ja sam Ivan Voras. Ivan Voras. Da. Ivane, drago mi je. Tenodi. Ja sam Miloš Petrović. Mi ćemo snimati emisiju sad neko, tako? Tako je, podcast Surovih strasti. Vi ti ćemo, tako. Ma, na si ti, sad ma, treći gost danas i bit će zanimljivo, ako ništa drugo, barem koji je prethodna dva. Potrudit ćemo se. Da. To je taj mikrofon, dobro. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jesi čuo neki ton tamo? Je to kao okej, ja? Ništa. Da, jednostavno dođu negdje na zajebanciju i na odmor, jer na svoj hobi je da od toga napravim ozbiljan biznis i zaposlim 4 ljudi. Evo, ja ću upravo sam uključio malo GoPro da snimim. To je taj trenutak gdje ja svaki put kad negdje idem, inače ja nosim kamerice sa sobom, sve kao tu, znaš, ali da li ću posle ja to namontirati ili ne? Da. Pa to je ono kao najveće pitanje u suštini, ali dobro. Dobro, treba stvoriti tu naviku nošenja te GoPro kamerice. Ja mislim da Pa jeste, posebno kada staju u džep, Jedno što možemo poraditi je recimo baš da mi potičemo da se stvaraju novi podcasti, pa da onda oni imaju potrebu renta, pa onda renti kod nas. Tako nekako porobi novi podcast. Ti znaš, postojeći podcasta nemaš. Ja to razumijem, jer sam ja bio. Nemaš neko koji bi bio ozbiljno. Surove strasti. Slušajte, dođite, vidite, pogledajte.